सगळे यत्न करूनही आम्ही नारी शक्ती बिल पास करून घेऊक शकले ना. हे खातीर हांव देशाचे नारी शक्तीची माफी मागता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो देशाच्या नारी शक्तीक संदेश आनी विरोधकांक खर शिटकावणी. बिल फेल जालें म्हूण संसदेत विरोधक मेजां बडयताले. तांणी नारीचो आत्मसन्मान दुखयला, अधिकार हक्क हिसकावन घेतला. हो अपमान नारी शक्ती विसरची ना. ह्या पापाची भ्रूण हत्येची ख्यास्त काँग्रेसीक मेळटलीच. काँग्रेसीक प्रादेशीक पक्ष वयर सरिल्ले नाकात. काँग्रेस सुदारणा विरोधी राज्याच्यो सुवातो समान प्रमाणात वाडपाच्यो. पूण परिवारवादाक धोको म्हूण विरोधक भितात. मात विरोधक आमकां आडावंक शकना. यत्न थांबचे ना. संकल्प सिद्धीक आनीकय संदी येतल्यो. 100% नारी शक्तीचो आमकां आशीर्वाद आसा. प्रधानमंत्र्याची रोख ठोक जाप. भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. इसके लिए सभी माताओं बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं. ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी. इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी. कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है.